irathi-inĩ cia natharĩ ya Tiamamut Laikipia ya Rũgongo nĩ kwarutwo kuma matũra marĩa marigicĩirie itũra rĩa Tiamamut makoretwo magĩũka kũnyotora nyota wao wa gĩthomo. Aciari makiuga makoretwo magĩthoma na moritũ maingĩ rĩrĩa kwĩ heho, riũa kana mbura, amu hatirĩ ũtiganu wa gũthomera irathi-inĩ ici na gũthomera nja. Hii shule hakuna maji, hii shule hakuna walimu, tuko na walimu mbili na mwalimu mmoja ni ya serikali na mwalimu mbili ya serikali na mwalimu mmoja wa sasi. Na kwa saa hii nataka kuongea na county, kuambia Irongo na serikali yake, hata sisi tulimpea kura. Hatujalisha hii watoto wetu mnaona fanya wanaishi vibaya, angalia hawana darasa, hawana chochote, kiangasi ndio hiyo. Maugete ona irathi-inĩ ici tiho thukuru ĩrĩ, ũyũ warĩ mũciĩ wa mũndũ ũrĩa wamakuire tha athama na kũmahe makĩrĩrĩra gĩthomo kĩa rũciaro rwa rũciũ. Kwa nyumba ya madam mmoja anaitwa Magdalene Ndirango, tukaomba yeye atupatie darasa sababu hatukuwa na madarasa, at least tupatie ECD hapa. Watoto anatoka mbali sana. Na anapitia kama kilomita 1 kilomita ikitembea, 2 kilomita, 3 kilomita kitembea kwa hii shule. Action dance. Toheho riũa kana mbura maugĩte ikoretwo ikĩiga ciana icio ũgwati-inĩ. Haha thukuru ĩrĩ nĩho njĩra ya njogu ĩkoragwo rĩrĩa irathiĩ kũnyua maĩ. Makiuga arimũ na ciana maikaraga makĩhũgaga amu ndagĩka o yothe no mahithũkĩrwo nĩcio ũndũ ũrĩa ũhanĩte o ta mũtugo. Mkuje hata nyinyi kama huyu gavana wetu akuja angalia hapa, atembee angalie Tiamamut, angalie hizi madarasa yenye watoto wanasomea na wanaona wanyamapori wakizunguka hapa. Mandofu hizi ni manjia ya mandofu kwenda kukunywa hii damu. Kwa hivyo tunaomba serikali waangalie hii shule, sababu hata hii mtoto mwenye anasomea hapa na unataka mtoto apite, utafananisha aje na ule mtu mwenye ako Nairobi na wanafanya mtihani mmoja. Hii shule iende mpaka class 8 na Irongo afikisha mahali, asikube mahali sana amefikisha. Kwa sababu ni sasa, huyo watoto alikuwa anatoka hapo wanaenda huko, wanaenda mahali naitwa Baipelele shule. Na wanyama huko, ndofu huko, kila mnyama huko, watoto wanapitia huko. Na saa hiyo mama amefikisha hapo, nataka asukume mpaka darasa la 8. Chifu wao ni amahete ĩmwe ya wabici yake ciana ithomagĩre, no marauga nĩ nini amu ciana ciothe itingĩiganĩra. Ladadi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.